Kinong elam kesenjok kinong senchar shnong ke mausen ramsian RD Block hagando trek nailar arhajar arpusan kilawan bani kendo yu menteri rangba kejelau Konrad Kongkal Sangma halor ke jingdawa ban kentiu kerdan no ya ke mausen ramsian RD Block syaka civil subdivision habakran kilat patai kubor ubah yambor rapsang ucaman kesenjok uletu ba ke jingdawa ban kentiu kerdan no ya kene ke mausen ramsian RD Block syaka civil subdivision kadai kebelajan dap arpos nem tam Pagajingwan mata kasi kalong ban pagkan mau biang halor kene kejing dawa. Namar gidan shibun ke IKA kijing e hakabay day bat kene kasi RD Block. Ubarap sang uli turu bagi nong song ke mau senram ki majeng e abha namar kejing jengai ke lenti banit banwan nado mau senram sesilong tang nak bentak kejing dan kam ki barit. Kam tam kejing e kaba ki nong song imat basa hakatan kaput. Ulong ba kene kejing mat kejing e ki nong song kalong ru namar bagamau senram kade kejaka ke bejur selap bat kani kawan ra ru ikijing e shibun e kinong song habami kinu nu kijing jular ne kijing ja ke besngusi ubarap sang le to ba ha kani kijing kendo bat menteri rangba kadan kijing kermen ha kejubab jung u reula kedo bakin don ki kendon bu undang don kaman bishar bat kin rai ha kijing elang ka kanun menteri jong ke sarkar kenika long pending demand ke jongi ban operate ya kenika mau selam sin di blok syaka mau selam civil subdivision mo kani kala ka demand ke jongi ke belas lam ha ke bagi ajupun sekau mo la jandap silver jubilee kenika jing demand jongi la poi siki arpos nam top ya kenika jing yu te ke jingwan ke jongi ru menta kalong ban pen kan mau biang ya kenika jing dawa ke jongi na kebantaban kan tikodan nama kita sibun ke iki jing e mo ka behidi bat ka ne ka dong ka than ke jongi jo ka mau selam blok ke jongi ka dau kalong ba kumba phiru kitip e baro ba ka jing jingai na do nang thi na po tang na headquarter mau senram kala don kumba seki hinrupo kilometer ye bat shadu shathi chapo border ke badang ha pa ko ka mau selam blok ke jongi kala poi shadu siki sispa ko sispa lai kilometer te ka phila suthu hi ka jing e ka bakrau kalong ba kibri nadu kita gicakai nong kendong nadu ki border areas ki khabriwa banwan ki sislong nam tai kam ibaret la kalong hakapang ke sitom ki kam office bat kiwi pa ting gilawan pan skau susu habide berkata bat kawi ke bangi kwa ban pan skau hang ne hai chief minister bodom brom jogi kalong ba nalor ba ngidak sakut sa tangkum ka blok sakawi ke jing e kalong ko baro ka perthai ka tip ka mosram ka de ka we ni kisnong ki bajur slap tam ha po perthai kata kamut la de kispas nem mah kani ke jinglong jong kamarian te pila ban su thu katnu ka jing jenjar ka jong pai bak nong jong tong sati abong jur slap tam te ka bomot ka jing penjot ru ka bejur tam ka jing penjot ka bomot hak communication ka yat ka yeng ka rukom lek ban lek yo lek hat chekinu kinu ki kamru ka bomot ka bu ha ka jing e ka bakra te kata kadau ngi kwa ba ban bu kani ka jing karpat ban kan mau ba an kentiu kardan no namar kanwan ra iki overall development but shibun ki benefit nam taka dong kathan ke jungi hi barokoi mo ngasuka ban ongkum ni mo pi hak bangi pet ngi phai se koi ke benta kani ke slong ke jungi ko mangilai i ka we ni ke solution ke i ke ba don kam ngi bakala khap nya ka jing jur jong ka jingwan jugi briu nanong kendong shade si slong nakamata ke teng teng nakamata ka kot ka kia kinbe shalom mali kinbe sanegrim kinbe civil hospital tekum kita ke habangidon kecing sumar ke babiang kilat caka sumar ke babiang changti kim don kamshu banwan moh ngibe keren kata ti kiyau ki hak ki office ki school ki babiang ki de kita takha bakhadu kamut kan pelaj kenya ke slong na kecing kapnya berkiwi-kiwi ngi ngatrai ki bangi keren kilong very reasonable bat tangkawai ke bangi kwa panong ba na kaliang i chief minister berom jongi hadin pengilapan sengawi kita ki berkhot gila airu ya ka memorandum ka don ka positive response na kalian jong i handai ki sudon ki procedure ya ka ba mai indang ban pej rangkat bagi kabinet ya ka ka ba in session bekrai tangkawi ka bangi sotnat ka jong i ba ka response jong i kalong ka balong very positive